Tubahe ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mukaba mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri uyu munsi ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe muri rusange n'izuba ryari ryiganje mu bice byinshi by'igihugu, gusa ku masaha yo ku gicamunsi hari ahagize ibicu byaje kwiganza ndetse bitanga imvura. Aha rero akaba ari mu majyepfo y'intara y'Iburasirazuba, mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Amajyepfo ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba. Turakomeza guteganya yuko n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo y'Iburengerazuba, mu bice bike by'umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru hari bubone imvura mu masaha yo muri iri joro. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 7 Mutarama 2026 turateganya imvura ku masaha yo ku gicamunsi ariko mu bice bike. Reka rero duhere ku bipimo by'ubushyuhe. Ku masaha ya mu gitondo kare igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hagati ya °C10 ndetse na °C17. Akarere ka Nyabihu niko karere gateganijwe gukonja kuruta utundi turere tw'igihugu. Hateganijwe ko mu masaha ya mbere ya saa sita nta mvura izagwa ndetse ahenshi hazarangwa n'ibicu bizaba byiganje. Ku masaha yo ku gicamunsi imvura iteganijwe mu ntara y'Iburengerazuba gusa, ndetse iyi mvura ikazumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Ahandi hasigaye mu gihugu hateganijwe izuba rizaba ryiganje. Turateganya kandi ko igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C30 mu karere ka Nyagatare. Ibindi bice by'igihugu bikaba biteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C23 ndetse na °C29. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 n'8 ku isegonda. Uyu muyaga uzaturuka mu bice by'amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse uze guhura n'umuyaga uzaturuka mu bice by'Iburengerazuba bihurire mu majyepfo y'intara y'Iburengerazuba. Iteganyagihe ry'iminsi 4 iri imbere kugeza ku itariki ya 10 rirakomeza kutwereka yuko ku munsi w'ejo nkuko twabibabwiye ku masaha ya saa 12 imvura izagwa mu bice by'Iburengerazuba, ariko mu masaha ya nijoro tukaba duteganya imvura. Imvura rero izakomeza kugwa kugera ku itariki ya 10 mu bice bike by'igihugu, ariko nanone iziganza mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu majyepfo y'intara y'Iburengerazuba. Dusoze tubabwira kandi ko izuba riteganijwe kurasa saa 11:56 za mu gitondo renge saa 12:18 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarikira iryo ku munsi w'ejo tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.